suntik tiang, apa enggal tiang seger. Ben yang apa ngudang tiang megai, sawiri kantong tiang sebut kering, maklum tiang tuli ariang. Pasien mriki nampeka ne ada gatra amatra ne madan resep dokter saking tiang dokter spesialis yen bapak dot apa ngal seger ne ada resep angon ngalih obat itu di apotek matur suksema Pak Dokter ne mangkin kuda tiang nau sampunan jenau meri kebata jinae aduh Pak Dokter tiang utang budi. Cerita mekep di apotek mekesiap gas pingsan tiang ninggalin nota mudah aja nubate kekene kaji sing nyatang ban kaji abulan kuli harian kenal sing mayah dokter mecekek di apotek kuli harian kenal sing mayah dokter mecekek di apotek. Pasien mriki nampeka ne ada gatra amatra ne madan resep dokter saking tiang dokter spesialis yen bapak dot apa ngal seger ne ada resep angon ngalih obat itu di apotek matur suksema Pak Dokter ne mangkin kuda tiang nau sampunan jenau meri kebata jinae aduh Pak Dokter tiang utang budi kuli harian kenal sing mayah dokter mecekik di apotek kuli harian kenal sing mayah dokter mecekik di apotek kuli harian kenal sing mayah dokter mecekik di apotek kuli harian kenal sing mayah dokter mecekik di apotek kuli harian.
lega. Janji-janji nepi dan ganti jani bisa ngebukti nema dan kemakmuran tua ada di impian. Keadilan menjalan di benengan maya hutan. Demokrasi uli rakyat angon rakyat. Kone pembangunan uli rakyat angon rakyat. Sing lega. Janji-janji nepi dan ganti jani sing membukti nema dan kemakmuran tua ada di impian. Keadilan menjalan di benengan maya hutan. Panas ngugutin awak netuh garing. Imim jalan sambil nyangkol pianak nih. Selek menyonyo mejalan kemumai dadi kegendong. Semut natakeun limo nuke ada anake olas. Beliat was-was serta teman telehang saget-saget ada bapak petugas. Nesta
dateng ngobrolin ke laut nunungin gegendong tadi rasa beburon nista mulai yang kenahang nanging basang sedup ne memaksa gegendong boya ulian lobo sing cara pejabat ne korupsi aneh biasa imemel mesandakan nasi abungkus ulian ide mirip sing bergizi bangkola anggon ngilangin seduh tonden nilang seduh ini saget ada pak petugas dekeng sepanan imeme mekelit pak petugas sergap sudah nangkep pak petugas boyo tiang nak budo pak petugas boyo tiang nak sinting tiang wantah petani nandu nesu bangkrut sebilang panen ajin gabah nada turun liwat panennya ajin barang menekang pelih ke tiang dadi kegendong buin pidan tiang man keadilan Pak polisi ampuraya sekian tidak unika boya aja geginan titiang ulian inguh titiang dadas pengangguran nengeranaya titiang memotong Pak polisi minap dados titiang munas gelesing ja sekian titiang bebasan wadih sampun titiang wenten iriki rasanya semana ring solah titiang boya puniki titiang jak memayus puniki wantah titiang jak frustrasi memburuk dadi kulit upah lai ben mandor kamu main ngalih gaya sing je elah tanpa koneksi
polisi minap dados titiang munas gelesin jam sekian titiang bebasan waduh sampun titiang wenten iri rasanya semana ring solah titiang. Orang je tresna yening adi tresna. Orang je tresna yening adi tresna. Belinya jelaka saja ngantos adi bawah. Orang je demen yening adi demen. Sumpah mati beli boya nganggon guna-guna. Mekabar nambung dhuwur langit ketebeline yening adi tresna. Bunga-bunga rasa dikenahi yang beline yening adi demen. Orang je singnya yening adi singnya. Orang je wade yening adi wade. Belinya jelaka bung ngenang adi. Orang je tresna yening adi tresna. Belinya jelaka saja ngantos adi bawah. Orang je demen yening adi demen. Sumpah mati beli boya nganggon guna-guna. Mekabar nambung dhuwur langit ketebeline yening adi tresna. Bunga-bunga rasa dikenahi yang beline yening adi demen.
saja tua amonto lanjut bareng ngerasa yang warna hidup abang sudah rahayu tepuk hidup tidak gede gemine duka lara sing gengidan ngelide dan maning uripe setata kukuhen iraga dadi manusia. Sandang dadi seselang yen mula saja tua amonto lanjut bareng ngerasa yang warna hidup abang sudah rahayu tepuk cerita hidupnya ibat pebata kena isu terlibat korupsi kolusi dua kisah saja medalin ngeleden pelik maklumnya diplomat eksekutif cerita ni malu ibat pebah kekuasa tingkah solahnya setengah ruang kita sing peduli untuk nilakar teke nek penting enggal nekang sekaya mirip prinsip nek mumpung kuasa pembangunan nek dadiangan alasan nanging liwanake nyesel kelangan tanah sebab ngenahang hidup manipuane piana cucu mirip dadi gelandangan ibab pebagem kacau dadi maklar tanah ibab pebagem relasi
saja medale ngelidin pelih, maklumnya diplomat eksekutif. Cerita malu tiba-tiba kekuasa, tingkah solahnya setengah buang kita. Itu sing peduli untuk nelakar teke, ne penting enggal nekang sekaya. Mirip prinsipnya mumpung kuasa, pembangunan tadi angan alasan, nanging diwarnake nyesekelangan tanah. Sebab menahang hidup manipuane piana cucu mirip dadi gelandangan. Ibape bake kasut dadi maklar tanah. Ibape bake relasinya para konglan merah. Ibape bake nang kenal untuk kesidori. Ibape bake kasut dadi maklar tanah. Ibape bake relasi piana pejabat. Ibape bake
akan dipatuhi. Sedina dina rindu ken adi, tresnan bali tresna sujati, jani beli sedeng kasmaran, kenyaman adi merawat di mata, lihatin beli tua adi, sumpah mati kena beline suci, wala adi bisa nyambatang, de jemas ngira de intan berlian, bulan bintang aturang beli, bukti tresnan beline sujati. Andang sudah yang pegang masa sekolah, yang tadi mahasiswa, fakultas sastra, cita-cita jadi pejabat. Namun beslacur agak dekat timba, nasib jelek ane nutup sing dadi kelebe, mula dasar memodal kuat kejokan. Ampura yang meme babo, rasa tanpa daya dewek tikian. Yeni lanturan sekolah, sinar lakar meratin gerama, sekaya neke lakar adokan, kadi rasa iblis kepaun si bepas-pasan. Apa gue biaya sekolah kadi menjelang. Rasa wade dekam ngai nang kenai inyo, limang tiban sudah lewat galah mejalan, ganti jani tiang dadi pengangguran. Ampura yang meme babo, rasa tanpa daya derek titian. Yeni lanturan sekolah, sinar lakar meratin gerama, sekaya neke lakar adokan, kaki rasa tipis kepaun sudah pas-pasan. Apa gue biaya sekolah kaki jelas.